kwa tukiruta na mantu maingi makoneni na biashara nasi kagita kaingi biashara leto ambiri biashara ndio da watu ikurukagira mantu kadhumba risk mantu mangi tamara kedira biashara ku ndukia kubiana mantu mangi tamara imantu tukainambre kwa tukimenyaga kana tukiringatagira mundi na bila shaka tu na mugeni tukainambre kwa tukumuna kanya au kedhigo mureithire wa Meru TV ya kwire wale wire ile kwa rutaga na ikengo tukainambere kwa tukimumenyaga nkoroke. Karibu sana sa. Thank you. Mubango. Karibu. Tukainambere kwa tukimenya mengi makwege. Kendi mureithire na mwire wowego. Ingokethia mutegeri wa Meru TV barabonde na arabonde bari nkibera irukiro rwega rwa tushokeria murungu nkatho igutonekaniria tumba kwithura tukiaraniria na ore tukomba gutethaniria mantu jegie biashara chietu na ore tumba karia kumania na risk kana mogwati jara biashara chietu chumba kwithura chige face ria tukomba gwithura tugitango gechietu chia njira meanya yes. Iboya sana, thank you. Nontu kuona kanya kuya kengo tuinambere kwa tukiaranagiria na nwethire twari mantu ni mege na business wakagitakaya kana mantu makona insurance nansi ando na tatu atera mu ndio Meru TV atagwate okay Marieto mbeta Phineas Morerwa kiri mutegeri uri tutegerete rukirwa narwa muno nditaga mantu ja consultancy na mantu ja insurance na gutetheria biashara na ntu barabe ki agribusiness na ntu bonde gwe in general the community yetu ya Meru and Kenya Tranche na East African no tutena miankaira tumba kwithro tugi offer services you kwa ukethro mtu namba kia kwithro akienda gutethero muno mantu jegie insurance mantu jegie uremba guchenderithia ke go cover their risk how ichongogira mpombaira wankithro wankirita iwe sana njabana leo tukwalire mantu makone na insurance imbi yona tukwalire insurance nda okambetikiria mpeja ne karugono kanini ka insurance na nare insurance yambiririe insurance itiambiritie thaiji ni untu bure bwari nyana baba betu na bajuju betu miaka ere tene muno nkaeja na kangere kana kanini muno kare gatumairika okeja gutegera faminas mbere kiri antu betu kana nare tumite ria twerawa abari thaia na igite nyarire abari thaia tugenkeja na ngerekano jeu ikwetha ero inyaku kwina risk chiothe rikiumaira kwire mokwethara gukiara mirimo ni ejaga jari gutari na igitara kwithro bena ndawa sana indi mtu ajuka yethire na ndithie che ng'ombe gana rimwe ajuka yethire ng'ombe ithatu agaikiria muthonio wethire nturengi amikiria in case ya nturene yawo komba kwithro ntubukiumbo karika umenye akagira ng'ombe ire ingi akariplenish ndithiewe it's a form of kuga na ndi ire security kana ire security yakiterere anenkerete muthoni we ng'ombe imwinganona kana mukurungi muchoro we nturene ingi how ni conventional insurance yomba kwithro ikikarika na ndi achunguba kwija na ndi na ara randan ibe bombere kome advance ya in monetary terms kwa antu imbecha bakare aga in form of premiums and ore premium ire na ndi komba kwithro chikia puldo na company chiambirie kumira na ara randan then chiambirie na ndi kwija formally monkati ejo tokinyira naja endi kanyuma na area o ni insurance tu edithe wajora kwali na butter trade wero iga wende janga kunenkera mburi wampa ng'ombe ngakunengera mwere ugampo no okay wega sana thank you nuntu wa agoto nenkera na detu kwa mantu makone na insurance me kwena muntu amba kuari ni ukabiashara kwa kanini egatiomba utweka covered maybe ibiachara ile kwina chumba kwa wigitweka covered kire insurance kana biashara yondera no tweke covered kire biashara uti biashara nini kana enene any form of biashara ere yombite kwambire kerethro grocery kana kethri the supermarket ile twijira chinene biashara hiyo yonde ni eza covered na biashara ile chionde ukeja gutegera tiona risk omwe mathina jara gukurukira ka biashara kanini karego gukurukira no yo inya biashara enene gukurukira so gugatega bonde betirite o mutaratara ene jumwe na ke no mbitikirie nkagweta risk nyainya ile main kile biashara yomba kwithirwe kiona risk
mbere ithero is strategic risk ntije na kemeru tumba kumigweta ati strategic risk niyo ijora umba kuthurwo rugurite nduke kuaza kana biashara eku muntu ongeza akarugura rutere aza heza ukeja guthura customer bare arali nabo na mbirire kujukia kana ukethera bwigana na ndi ukethera ure orona urenda ya ekenama kiri eu nayo kiri ja insurance tumba kwithurwa iki come in that place risk yengi ire yumba kwithurwa ikizereo compliance kana sheria injeru ira chumba kwithurwa ikiuma bugo gategera kanyuma nurigitwe thirikari kana ja moja county jere Nairobi ikiuga ntu barebe namba akwi na residential kana njanto bokara na maskuru chingwe eu watho thirikari itabu bweru bakuligiria mtu uri biashara umba kwithurwa kenderithia eu risk yengi ire mu biashara kumba kwithurwa akiona na ewe watho nayo hembiyondi nyaugo mu biashara mantu jamoja keza utiumba kumba kwithurwa kithithia atia ukiumba kujarigiria risk ingi ire umba kwithurwa ikiziro ita financial risk kana mantu ja kiumbecha ure kumba kwithura nandi nurajukite karun antu amwe ikarara na business ine kubwega interest igaititu ukaja kwithurwa mbechire uralita mweri biashara ire kwiti kumba go sustain ete kumba kwithurwa ekirea ewi risk ingi nayo kire ire umba kwithurwa ekigwata kimu biashara risk ingi ire ithayo ni operational risk operational risk ni aja insurance umba kweza igatetheria na chikari jojo ure umba kwithurwa wina ritibangugi ure umba kwithurwa operation chiaku machine ire ugwitira chungu gikagea na breakdown kana gukomba kwithurwa gukiwa kana ukagea mwanki au nandikire operational risk na arua ni otumba kuumba kwariria muno ure insurance yumba gutetheria kimu biashara wonde uromba guthetherwa rire agwita ngugi on a day to day basis. Yes. Okay, iboya sana. Tukeragire matumama kuri na biashara na iboya nonto tugutarirwe na kumendoga maybe wakawe kwena mawatho tamende mu mathirikari insurance kinyano unko tugana yondoga mugano ba gutetera bakugari we no ituwe menyuma ibwega nonto kagita katu kuwaithiria mantu makoneni na biashara kinya arithi bade mwibatha wabaitaro bale a biashara maybe urithi mburi ciaku kengo twika uchoka rutana cyo biashara kandi cyo kwendie na mantu mangita mara na muno itonaga uri wina ndethia itani to tangible tabwatu iyo ukenda ya mungawa thoko nikana ukenda ya mitu nini thoko nyera michu tu ya biashara lakini ino ya ndethia wina ng'ombe mburi na times mirimo no yeye watu ekaichukwa mbere ma muntu toyo na ndithi ciake no ituike covered na insurance no ka tuika itituika covered kakita kamiri moteno ya umira mburi gukuka ng'ombe gukwa na ata ukalikana ukejotegera economy yetu ya Kenya backbone ya agriculture na kino kwitumita agribusiness na agribusiness mukejotegera na ndinyo inya thirikari kugeria ku empower muno na ki muntu wonde uri ki agribusiness uri tutegete rukirwa na arwa ndenda ku muromba kana ku mwinyiria ati no bati kwithurwa ukira na biashara ere ku muno we serious kana umekirite inya ja mutore onge wengugine ire thirikari kana gwita onge no ntorere we na tuge ja ndithi au pamana soto ya ngerekana we na ndithi ire ku risk ire inacho thiri ng'ombe kana mburi no chiachwe no chiwe kana onto bomba kumera umurimo jweja outbreak okaigwa chonde ichira gwatro enturene na insurance ure izaga ega gukava ya kwiratire kethera we na ndethi chiaku na muno yendaga ndethi ire che na controlled grazing kana zero grazing ure ndethi bala bainge baritha ya baingirite amwe ure okomba kwithuro gichi control no nto ba mirimo we chi menyera no nto bwa mantu jara jangi ina mirire ega kwira in case ng'ombe hizi kana mburi ikeja kuiwa igi tena rira mwaka bariki na insurance ekomba kwithirwa iki kurea kethera ng'ombe ku no chikirite ura tuthithaia tujaga tukamenya ndene nje ku ina ng'ombe 10
chionde chikaewa identification mark menya ng'ombe ni umana mtu tiumba kuewa jangari ule idhari na number plate hindi tuchieja identification mark identification mark chio ule umba kumenya neo hizi imithemba iri tuchiekaira ya tax kana tunyamu tungi tumina kena namba yewe njira emwe ingi kwika chip imerithabwa kau gatembo mithukia getawa ka boras emeriga kethera kena unique code na ndivet yake keja oga scan tu mwiri na ng'ombe ukona ng'ombe unique code ire yo ng'ombe fulani na fulani nibi chonjiri izire tumba kwa identify ndithia na riria na ndithia ku imwe yumba kwije kaiwa tukeja tumenye ng'ombe na ne raithiri ate nere yirwe na itukethro twije na records ng'ombe kana mburi hizi eri na mbecha mungana jungana ona ukariwa kulingana na yu ikeja kuajua na daktari exam treat kukaira sima gekoragwa kana igukua still eze kadithiro postmortem through postmortem report ikethro ikiona na ya ati ng'ombe ezi kikyo kiramirire na nandi ng'ombe kana mburi ezi itirambite kuriwa kwa uwe onthe kera thithiria ate kera ithirwe kana ithikwa menya kwina njira izire cha ku dispose either kuithia kana kuthika andi gukai una ndi tweja ora tuthithaia ithero postmortem igatoka igatacho na kamaki nkare ithirika gutu kukagitwa kana ithirika boraskare gukarikiuga kalito agatacho na claim form alafu na ndi ja unda retro tukomba kwithro tuge process hewi njira emwe kwina njira ingi ng'ombe rire ayomba kwithro ekeja wanjau ikagea na complication mbugi chithara china complication ukeja kwithro etiumba gukira daktari aja kwira ng'ombe ku tukuyu tomeona na oru ya karakara recommended na ndene bati kuthithia ata ne bati kuthinjo na ndi thuja tuka advice murimi ugo bati gwita ikategwa daktari kona ni isawa ugachwa antu baba enda ya nyama heja kugurira kathi evaluation newe kethera ng'ombe era inshuto engirie gana akwira ari kugurira ngiri 10 ka ngiri 20 akwa ka receipt andi watu yanto ba insurance ya one thrinda kuthitie ndeja ndajukia receipt ira woninga gutopera up the difference ikareta monga kinyambe chire ende tukakugita ire uthithiria ate ire wenderia nacho no insurance yugaga principle mo insurance indemnity ebati uguchokia ale orale utibati kumeki baita kethera ng'ombe na ngiri kana utimba ko ngiri kana utimba ko ona 120 kwa tugatara tone no renderie mbeche izi andi tugakuretera the difference bio biria tugeja ndethi kiure kiro kuretie yomba kwethirwa kirungamira kiri insurance ikomba gutethia kwa ugo imurimi ukethera wina uboreru bwa nkoro kana peace of mind ena ukethirwa ugo gitangu gene chiaku tikumakania ura kwajua ng'ombe ikuiwa kana onto bombo karika igakwa yani peace of mind ugombe kuthuro kiritangu gichia kubwega na nkuruki na ombe kwithuro kibitkia baita kuria kwenda kuria Mr. Phineas igitarire bogu insure biashara kwe contribution ilibegwa kire kumakire mo biashara right ure wina biashara nene na ure wina biashara nini how do they vary and another question imeenda jibu hiyo kwanza yeshokera hivyo sana kile principal insurance itanguge na muthemba jwa ku contribute kana githara giki kabu kithira giki kabu giki ukethira kwina mu biashara we mikindori kwe unge we kangeta kwe unge we mutindwa kwe unge we nkubu kana wewe wherever bakareta mbecha ciao kana ira twita premium gikabune kiria winda bukethora borere tare umweja kuona untu ukethera mbecha ire ciritware cigeta cigatetheria uri umwe na ndikiri muntu we biashara ne ule akakulingana na onene bo biashara eko ukeja kwithira we mtu ina biashara ekwi ikanini utiumba kuria aja ora wina supermarket ore thithaio eza ukareta stock into biaku
bionthe biria wina bio na kethira inya nyomba neku ukareta ukauga nyomba enekwa kenda inya ya yomba kwithirwa igikirwo kethira gokomborete utiumba guinsure nyomba no ntuteku ugainshua stock kinto biria biriku and we insure weje ugatwira wina into bia mung'ana juju tugagutarira na kuringana percentage irio igita riu tukomba kwithirwa ukire ya premium kwa wina nene no gukarea muno wina kinene nini no gukarea mbecha inkai ile ya kuringana na no nene bo biashara waku na kingi kira tutegaira ina biashara ebiri iriskire inacho kuyamba kwithira na ndi tuge antu gwe brown ke wamba na ndi utiumba kuthithia omwe kurea omwe na mture wina antu security ithongi muno kwa utoka make sure at least tugategera parameters inairi ingugiri kugwita kwi mungana ngereka nengi mpumba kwejana mture kwendia gas atiumba gwishwa omwe gwishwa monki zore kwendia megate ino ntuito wasium gas high risk monki zomba kumira ethare onde ko mtu wakare ambeti nyingi nkurukia ure tuge kwendia megate contribution iji taka pahanam kana udunzetu monthly pahanam quarterly kiri policy hicho ndo cha kijaicha kibiashara chithara chicha mwaka jumwe ithara i contract ya mwaka jo athira ukomba kwithirwa ukimirenew kairi ukomba kwithirwa imirenew na maybe bwana Phineas mantu mara kwa mamu wewe kira ithagiria sana kagita kara kana mbere gutira insure muntu biashara yake nontu I'm sure kwina mantu mbere mara ithawa mbere ya insure muntu biashara yake imantu mama tumariko mtu wa biashara na kile tutagaira mbere ma twambaire na location location ya biashara ni alikwiri antu ajari kethira imonki tumenye kethira kantu bara bakanju bakorwa na monki kethira bara yakwi nyomba ire cia kirutere ngugiri kuigwitirwo nyombe ku biashara kwiri i permanent kana isemi permanent nonto mono gejotegera kiri insurance batikujukia structure ira ti semi permanent in most cases nonto cheap loan ke mantu jama inge tsara twitete na mbere nkomba kwithirwa nkieresa kwa tugategera structure ku bekarakari yate ya either permanent ka isemi permanent tugategera expertise kana ugwe witete ngugi gitarengana no kumenya ngugi uria bitaga kana ugwe muntu uria nyume mieri iri ukeja ujukinto endi bionthe ka obikendu kenenge weje uge bikwiwa ina era twita utmost good faith kethera uyu muntu uria umba gwitikikwa tugateka tuonethera record ciaku no ikabwega mathabu jaku no gutara bwega antu bare waandikite ethera ni antu etikikwa no ntu ukejoteka biashara ile nyingi hariti bangu gibo bakuchikwithia bakairukia stock bange baka alter mathematics masabu ja biashara no kethire kigwa so bibyo ndibyo tumba gwita tugitegera tukarafu underwriter kana mtu uri ukategera risk ucio the akamenya kethira biashara yaje tukamitikiria kana tukamirega no tumirege kana no itikirwe ende ukathithirwa gintu tweta loading ukongererwa mbecha ukalea nguruki kidogo okay yes kwa mama mabuthia na mbere kwa gukira itha na maybe kire insurance ino tukwike muntu ibwaya na maybe ta loan ino ndukwe mtu wale mera kathi asikio biashara yake but all the same we wakenda arondo kuongera biashara ibwaya na mantu tami kobo na credit kiri the insurance sector mostly ni waka closely na banks and however itiumba kwithirwa ikieja na mikopo directly uria tumba kuthithia ni case ukethirwa kireaga mbechi ire ciaku ukethirwa tiromba kurea itupatinete na banks mwanya iria tumbikana ya kwithirwa tugitanirie na chongoge cietaiga go finance kurea premium iria ugwe beja bakarea rire rimwe indi gukatiwa wibare agakaora indi kiweza na loan kiri sector iria turi thaizi tuti na option hiyo ya kuweza na loan okay kiri insurance jenu I know kuna insurance changari na cha biashara so difference nombe kutuira difference ya biashara ya insurance kicho jirene bina kedra iboi changari kinyacho ntaibo kigweta maybe bugabu butena chokana utuira nate ichonde twina kiri insurance class chonde mbitikia uti insurance tutumba kwithira tukithithia na bugo kejo bichina jere kwa kiri insurance chonde mbomba kwithira tukiomba gugofa twina chiangari yu chiangari chithara chiri mwanya kiwi class mwanya gitawa kia moto
auto insurance kia biashara kithara ki class mwanya nakyo inyakyo tugithithagia ki mwanya na requirement ile kingari kwenda imwanya na ile ya biashara kwenda kuchi tharo tuchi china mwanya mwanya haya changari nacho chietaga ujo kwina insurance mithembe thatu kiringari ya mbere ile ya sheria yugite irasima mbere witithia ngari ku barabarene ibati kwithirwa ina insurance itawa third party insurance. Third party na Kimiru ngeretie kweresa ni insurance ira yumba kwithirwa ikirungamira mugwati jare ngari ire kuyumba kuretera antu bangi batibanjeku kethero iyo ikethero ugwe na njeku hindi mtungi wiyome ja pedestrian ule witite njirene property mtu ule onge witite ngari njirene kana kana inya nyomba kana ini building kana structure ile umba kuthukangia barabarene insurance niyo ithairwe kirunga mahira in case no kamatite abiria wena passenger kamati ende akethero ali mtu nje yaku he passenger ekethero ikimurunga mahira in case ngari kaja kuona ugwati bwiko kana bwiko ura ngari umba gwite karinga ngari ingi insurance ya third party ni umba gwite ega compensate ngari ire hindi ngari kutithithio kaithithiria wengo insurance te kuthithiria ende rigora ya liabilities ire makamba jara umba kweza kumira kwa yegenia na damage ire ngio thithiria ire insurance ikethro ikiumba kurungamira kuna insurance ingi twita third party fire na theft iji nande ire maanisha ujo ire maanisha ni kurungamira bibio ndenderesa mogwati jau igachoka ikarungamira ngari ura yumba kugwata mwanki ikethro irungamira igachoka ikarungamira ngari kuyumba kuyua na yakethro ikithithia atia insurance ikiumba gukuria kiu na ndikethro yu ni insurance ingi mwanya kwina ingi nayo twita comprehensive nayo no kwiguinyaria tori ura gichunkuri riuga ibiu beyond bile amwe view beyond the view tugutara beyond the bile amwe yachoka yongera gintu kingi twitaga on damage kana na Kimiru ura ngari ire yongo untubuga karika niringangawa ngari ire thukanga ire yongo ikomba kwithirwa ikirithwa igachongwa rera rikaire kwa una ndio kethera kiri insurance yu cia ngari tumba gukuthithiria ewe comprehensive ewe third party kana ewe nge third party fire and theft na ndire anjega buruke nze kingari kana ki mtumba kwithirwa akavitwe bwega ni ewe comprehensive no nto ikurungamira na ndi mantu jonde kiragintu kya nyangari yongo ura yomba kuyua ni kurungamira ngari ura yomba kugwata mwanki ni kurungamira ngari ura yomba kuthukia gintu tuge out of the resort ona mutino kana accident kaumira ngari ire kwikomba kwithirwa ikia repaired kana ethira ni write off ikure itharwe kuthuka ngore tiumba kubwa kairi insurance ikathirwa igiuchokia reo rari ya kunenkera mbecha ingi equivalent kana na mungana ule ugurwa ngari kweri tugende na biashara na injokete insurance na bagwe na igukinya point ndenda kwendia biashara eje kire mtonge ni natakuwa pena between that transition ya kuma kire oni kweta kunenkera mtonge akenda ku opt out no opt out kana akaendelea kutuka secured hiyo kiurigi kiaga mono ura gukarika ki biashara insurance ira ote transferable utiomba kujukia winshuete na rieto yaku unenkera mtongi non to bwa ke principle mo insurance itawa insurable interest lazima withdraw ugo untububu kiki okurunga ugu insure kintu giki keja kwithirwa gitio kithirwa gi affect awe ugwe ore faida financially emotionally kana withdraw in any way kintu giki kina direct impact endelea wenderia biashara yani yachukireku inyekeja na aro gukaura ukeja kwithira ni garire ruji kana into ibithukire ugo tikio kulusi no ntuteku no enderie no nerekerea wonere na ndi ura gukarikaga wija gugatwira tuga cancel policy ire to me cancel ikethro etithiritie mieri 6 itugutaraira mbecha tukona ile otigerie na ile otumirite ugachokerwa hindi kethro ekurukitie mieri 6 itichoka ya mbecha no ntu assumption ni thero ni kuthiria period ire premium yomba kwithro igichoka kwa wewe ke scenario uga cancel policy ujo ugurire biashara no kagite we na nda fresh haliwe agite njeru no thire kwithro akiambiria policy na rietore yawe
Halafu no uri onge no kethire tathire meri 6 turume kumucokeria mbeca. Ko yontere wa uga ekethro ete thirete meri 6 kana ekethro thirete meri 6 uticokagia ntere wa kidogo. Kiri insurance itaraga ujo kuma ntukwe mwezi ire wambiririe monka nusu mwaka mijayo meri 6 ki policy area assumption ki risk area yaona bathithiti investment ni thairwa ina some return ki mbeca iria chumba kwithirwo ki pool area ikiranaga ki ugwete thairwa gutumira mbeca cionthe hindi riria period ikinyirie meri 6 gukuruka kiri principal insurance yugaga ni thairwa gutumira mbeca ki iria ciaku na ndi ugwe njithera na ndi ugwe exhaust na ndi period wingi tigere 6 months withera kitu igukavite yes we covered but wenyo ukaenda ku opt out utimbecha ci eligible ciaku cia kugucokeria kinya gwate ko risk ndreta within that period na we ke insurance ukareka gukirem kana korea kuona onto mrene mwaka juju mwe utikio chokairo hiyo nandito assumption yejaga gekabune kia kwe muntu ungi ke babu ke kampuni nere wonere onto bechiria no echi atreti atethia na ndio ni itharo insurance igitangugi na igitethanaia kwa wite karija chama uria witharo wena ndino onto ini omeringo round ugakinyiro ari ni onto bo gukinyira in case wona onto ekethro orere abo bukonora gwako inya ukathiria myaka 10 kana 20 no tiburo na wireaga utike itharo yuchoka. What if natabu differentiate na bukamenya seriously onto biboroka for example feminazi ugire tugende thikuwa ti maybe nduke kuno natabu foroga bukenda bumenya okay I can fake that no bekinya na banka bera beja ba unenduka haya ke insurance yonde kana class ya policy kena ntubara bathithaia ke operation insurance bethera bario tuge kire nduka kwina muntu witawa investigator investigator ija uko polisi kuna CID muntu uri akeza akaenda kumenya ona atakwakarikite mbere mate lazima mbeaje na ugwe agamba gwita police station ire oringira report nontu wethera bo insurance no monka wambie gwita kuringa report ko police wewe either kaombi number na wewe police abstract so investigator ezaga akamba gwita ala station yakona report ire wandikite hageta kire aturi nawe untubukejo karikanture na zire yetu kana untubumwe ka nyamutindo zuzu etu mantu ijaragwa hantu ibeta abakyara ya kwangani aikorari noju kwangani ukari nau na ndeza akamberia kwaria na ntu banganona eza akathikira akamenya ura mantu zarare hachoka akeza kiri ugo na ndi mwene na goka mwira hachoka na ndi hakagwatithanya mantu zara jonde hakatega kona kethira rwari rurunthe rwe consistent kana irwetenya na mutarathara kuma rere ujara kuigwa kiri antu zareza karikite na zare waandikithiti arafu mabaga ikiria report mtu weta Rosa Adjuster Rosa Adjuster nona ki Meru ntiomba kumenya rito yawe indi tukoga muntu uju akeza ona intobia kubirari bya o mungana jo milioni imwe heja atege stock ya thrimo ngizurare ku nwijejoere antu ibagera ya uthethinto bangi kwebyo byumaragwa kwebinginya kukayago ikatoya kende bitithuka heja atege ona ke into bibi birathukangire buruburu into bya ngiri 500 kana 300 hindi turombere guthethinto bya ngiri 10 ejaka balance masabjau akwira nandi into ja bibi sawa bibi zoki orere waja bibi endi umobo wakeza kuona kantu kati sasa wene kukethurwa kwina disconnect kana rwari ruru tiretania hau ni ona ndewe thaira insurance ya kwandikira baruga ya kwira nandi ni kurigerete etete up isheku nontu bwa kinana kina ikuona rwari rwaku gwitania nao na bakwija bathingatira ibethire hote ukwari either yugo watirie monki either yugo waunithirie either yugo ejira akarori gaku obokerento kubokera nontu odo kai jana nditurare na makisi nyingi keja chiangari okeja kwithira muntu arejukia ngari na run hindirire ona kuinyirwa muno ageta kibarine ageta amiarukia
na ndiye tanu cia kajukia kwa insurance ethiranga irare milioni 5 na tigeri ruro milioni 1 nije kanengero milioni 5 etakare akaroni kare hatigaria na milioni 4 etakagura ngaringi na natwire gutumira but however through kuthingatira na investigation iu na kumenya na jau jonthe na through gutethaniria na department cia polisi traffic na bubangi kumbita kwithira gukenyia ya cases cia fraud ende no jimbe no mboe karogono kidogo kiri insurance ile nyingi nyokuigwa chi chemicals na hii nyingi ikire mokumba kwithira ikire ya claim no ndo batomantu tu no ndo akenya bo ibabo memono iba batiraga kazira gako kokorokithaniria katikate nawe yeah na kwina kiuria kwina kio ndika ni kiuria yotaku ngana ya kiuria kwira thiete uya gwa mtu akiuga kana na utugite gwishwa mwere no gwishwa through indo ta NHIF ura era atuke kumenyagira ukegwa muntu kuna antu bananga bathukite insurance ya meri yao mtu no akwa kaleo kana ukethiranga ndathukiri sauti yako insurance anga sijui sauti yenu ukanduma ukakondea mantu umetha wa malio na we umetha wa mali mego mali kiri sector ya insurance kana takwa ukarakari na inko nenye kuri kenge kia gendo taminda ukethera muntu ena muntu no abange guinsure munda wake maybe tuge na kum na tereta chia western arora kana northern arora ukethera kwanda pempe chiaku ni kuma no mtu no insure watu kachio makalio good ibwaga biure bibia kubyo biere ngachiume guchokio ra biombekana na ibiure bibiega no kiuria gikiega mono na ki very valid bombere gi mantu za mwiri twambitie na NHF irunga maira mantu za hospitali NHF ile yofa idharo ikirana wa thirikari ile kueja na basic cover muntu wonde hospitali endi na ndito recommendo muntu eja aka top up kile insurance ukajukinya insurance ingi conventional cha private na chikethoro ikiomba go top up kana chikithonga miere kuwi na NHF nonto NHF ukeja gutega mono ile yaka sana gitanda ukeja kuithira bill ingiri kaumira na ati ndawa na into bibingi ina mona hospitali mwete kuria na ndi ingi insurance ingi ojukia na mweri za insurance ingi na chio yomba kwithira niweza ikale ya net bechire na chef itigaririe yeze gakurira iwiki kwena insurance ingi kando na ya NHF ya secure mweri na iyo yongwa ireo itawa medical cover ki the private insurance na kiu ni ko do very well ni ko antu ibambirite ku me brace mono na itukoromba ki ategeri betu ireo tumbite kwithirwa kimijukia no ntukejo otegera nandi zari turari na covid antu baba inge mono itubachangirite sana ikuringana no ntu maguri NHF iteumba na inye tukure kurira tubecha kidogo muno ukombete na bili rio kunenkero antu babonze wanari mwinya bakithithia arambe barabingi bena NHF NHF na limit ira yumba kwithirwa ikirira muntu emureagaira kidogo na ndibili yu ingi ukatigirwa hangi ni ona insurance ingi ne ingi cha private ira unega kuririra ukomba kwithirwa umijukitie neko inyo ina more benefit nkoroki NHF ina kwitu imiso muntu onde thero NHF no ntuneo basic cover no ntuengize kare ya net of bills ile NHF kurea insurance inge tia mwiri tu inachio imbige tueke antu very masibochie taba beta wa celebrities antu bobonde bajuka insurance yu kethera we mugi ja Kipchoge uketha kwithira arijukiria maguru kana baba guchetha mubira ole in case bagetikanira na insurance woni ngugia kwanditana maguru zizo zampandikite irukire mbuka irankoge inkizura mbumba kwijanga ya kuona thina kuguru kaunika kana kukage onto bungi nkethura kwithura ntiumba gwitanguge nkulitana maguruza kana na njara kana na kanywa na ndiza bugutangaza insurance bugetekanirie thirega kurea milioni 10 milioni gana kintu kira ikomba gukwithia ikendereithia muturire jwaku bugetekanirie in advance bare onto bura bukarika manyere risk nande na abo gwitikaniri nikizo ntububukejo kareka ukanenkera mbeche na ndethro anteo
my beneficiary kana muri okuokwa ukamunenkera mbechi jawi mantu zethara jareo indi kabita tukiri insurance iu nande unique jewe makogea je sauti iu chonde nande policy unique ile botera mekana company yeku indi ile chuna chio basic na ke mtu wonde omba kujokia ije ile cha accident kana mutino ure omba kwithura witite ngugine chia kunyawe nyombeku ugateguka kidogo kauneka kuguru unekire kuguru utiumba gwita ngugine utiumba gwita ngugire oraritaga tu ukenda hospital bills on withera limwe be antu ibadithairo rehabilitation ukenda gwikirwo irungo kingi ja ikethoro kitio na insurance ikezira au ikethoro ikoeja weekly allowance cha kumba gutuma womba ku run ethrinje ku kana mantu jarawe najo for the next tuge mwaka jumo kana iri kana weja kwandikire andika kabisa we total disabled ikethoro mbetira bwetekaniritie 3 million imwe kaizire ikikunenkera kenda omba kuthiro kiambirio ntubungi bokuthithia kenda bomba gutethia wendelea na mbio na muturire jwaku kingi in case uketha untoboka karika ukethurwo tio unfortunately na yakajukia mbeti ile kairi ikanenkera ntwe banjeku bale waandikite beneficiary baku nabo bakomba kwithirwa bakiomba kuendelea na muturire jwao na ndiwe mwiriki ana inchi bakawainda yu nereo sana ile mbajua ule omba kwajua igagwike hospitali ule omba kuona mutino accident ikomba kwithirwa igikurea ingi ile tu inayo ni aritibangugi ke every organization muntu wonde wina akiwithira no andikire antu na boga wina antu in organization je tuge for example thirikari nikite compulsory no batikwithira wina ikwena insurance ya aritibangugi ore we muritio ngugi ore omba kwithira wingo gine chia kunto bagakarika ukaumia nande ukomba kwithira insurance igikurea no inonto inukeja otagera andiki antu bara bonde bato andika inya na ale unditangugi kubauga ukeja weja wasika sikrive ntu kwinka imono Hindi ukeja kuthiria mieri 5 6 utireja ngugine mture ironje kari agachwa mtungi na ethirige pero agakurita ambire kurea mture ongi hindi wona wona ntuno bwithira ibo akarikire tugerire bo tugewe mwandiki jonte tuwitite ku cover show mari kukageana nkuchani okaringo tuge na yiga ugeta ina coma for example mture menye nyathira akurira hospitali kana agawika pero ne ate gwike gitari nene tuge mwaka jukathira no wagwita pero ne nae mtungi insurance na ndeu niyo izaira kimbeche ire betekaniritie in advance kanenkero ethru wo kanenkero na nyawo kanganiro na ukeja kwithira nyayo yo musave bills ire cha kurea mture na kumweka ge payroll na in real sense utengo gya kurita ngo company ne so hiyo chonde na ndicho chomba kwithira ige tetheria hiyo ya ritibangugi na kwina ewe mtu binafsi omba kugitira nao na kwina jewe hospitali Ibwega kwene nukuletie ya munda amunda nayo twina ya munda munda ithairwa ikikavaga ja into cereals kwina horticulture is a mawajaja kwa ndoge greenhouse kwina michiri yewe horticulture na kwina yeutu ya bibi kwa ndo in plants na ndiza tha hizi mono ituendera ithitie na chia mpempe twina chia nkano chia kwina nyacha kawa nyacho chirio na majani kwa ipolisi chumba kwithuru ikiendelea no mpeja nengere kanana ya mpempe wijaga kiriba utwe season yekiamberia mbere bwamberia kwanda ukeje ukauga ndi murimi mona ndi na munda jwa kwaika kiwango giki nture nethirane kangeta kana ndi timau kana ndi kuntukungi inkubanga kwanda mpempe ike 10 na nde anda muthemba juju na mpengerete kwanda ntariki izi tweje na ndi tugakwira kwina insurance mithemba iri no tukurungamire ngarama irio gatumira mundene monka ntukwe guketha into bichoke store hiyo ni insurance muthemba jumwe kana tukwire batu no tukukave ka tukungaranti maketha sare okethuro gikethaga na ndi kiri insurance jembere hizi ngarama irio gatumira wija ugatwira ike mwende mana ngiri ngana ukauga tugengerekana ingiri 10 no limite ike 10 ibutengiri gana tukwiraga uju kethira i utumira ngiri gana wengeretie kuona ngunia 10 twakwira orego kinya ngunia 6.5
tugagucokeria mbeca iria utumirite. Okay. Orego kinya Orego kinya. Ngunia 6.5 tugire ngerekana ingunia 10 ichi kuria 1,000 jo imwerekana tutukuya jana na ndio orego kinya ngunia iria 6.5 tugakuria. Haya indi ukomba gukinyia nkurukia iri 6.5 kiri insurance kuga na ndi no urachievire target ile urari nayo kwou utimari jomba kwithroja kirito. Gwitikia butaraura era ndio kethoro utimari. Haya iu niria mbeca irio gutonyithia mundene kire maketha nayo imbeca irio ugaketha kethiri nguni iria 10 mbeca irio riona twitikana iria mbere policy ya mbere nyambere wanda tukamenya no ukenderia tuka estimate kethiri mpempe nguni emwe tuge kendwa 2,500 tumenye nguni 10 ingiri 25 na ndiba tu keja tukwire atiri horega ukinyia tuge ngunia 6.5 ciacio ciena mbeca tuge cia ngiri tuge 10 kana ngiri 12 horega ukinyia iria insurance irio na ndekejira au ikuria kuringana na ngunia irio kethurwo kethete hindi ciethro ciukinya muno engaranta 65% irio kuigwa ngikwira 6.5 over and above 65 na aria tugaga ati kurombere no urakinyanirie yerekana rira batu turerigirite ukathithia atia ugakinya hindi ugaketha ngunia iziri tugago ukarewa difference ngunia ibi gutigara monga ikinya 6.5 okethe mwe ukarewa nguni 5.5 in terms of monetary wero imbeca ingana ichi ukarewa kethiro tikio raketha buru ukarewa mbeca cia nguni 6.5 kethiro kethira 6 kana 5 ukarewa mbeca cia nguni 1.5 monka twakikisha to gukinyia iri 6.5 kimpempe convention niho itau na chi risk ire kuira chumba kwethiro igituma ukarega ukinya wani gukarega kura mbure kare akungana ukaja kwithira maketha ja kwithira ure urerigirite ja kare gokinyanira boja iri igukagea na monki jukaya jukagwata mundene ukethira chikoya ko machiara jakathithia ate jakenama boja thatu gukethwa kugea na mbure nyingi menya mbure nyingi ni contributing factor ukaja kwithira mbura izire yaura jampembe chionthi kagwa kana into bionthe ukethiri bithukire kingi gukagea na mbure nyingi gukagea na ikondoria rikeja kana ereto flooding mundo keja kwithira mugwijo rejirireo njora kondoleria munda na bionthe insurance ne kwithirwa irungamira kingi pest na disease inya kinkwita gwita kukeja na pest chikeja tiga kikira kiteja kavandi ngigi na tunyoni tutungi twetawa Quiria bands tuge kiri urio rimite mwere Quiria bands tunyoni turia tunini twethara twithina mono tu insurance itirunga maira na inyangi gichongwa itirunga maira ino ntu chietawa natural calamities na ejire no bwali bunga bukarikana mono ngigi chira twete thina mono kona inya kiri insurance ngigi chijire ano chithukangia county yonthe ejaremwe na ndete umba risk unene na mono na ndibeka era cross bakauga atiri ite covered gige ite covered malicious damage ni rio kuthukia wengwa ukimenyaga ankuthukia ukeja ukagwatia mwanki wengwa ukimenya ampethi ungi ukeja ukamenya ampengiria ng'ombe ichi yakwa chire weekend ndiwa biu bionthe ke yuchionthe ja ithatu ite covered malicious kuthukia wengwa ngige chikweza chi kuthukangia kana tunyoni tura tungi tubaruka tuitu twinge muno mbuge yubo tumenya tuitu te covered mbere ya kwikiuria kingi nkwenda gukuria alafu twitambure tucokerie tuge for example ndi na ngari je iri insured na igwita yona mutino na mutino juju yonere etuge ikuona accident na boda na gwatuika uni ndi mwitithio ngari ni ngukare on the wrong side lakini anto baba boda nabo kinyabo iba ukare excess tamutuno jonge jura kare kire aja gwatuika
antobaria iba ukari excess but undi mwitithio ngari ni ningo kare makosene tugicokera ukwamba kuthurwo gitucokeria kiuria kibwega sana no ntubwa gwita na mbere kuthurwo redene ya Meru TV rekana ni mubango ne jua turingeme tugwatanirite na mutaramu wa mantu jegie biashara na ningetete na mbere kwithomera Faminas gitikayo kuthoma muno akankudhoma by the way akankudhoma kinyani unkwirute na maingi muno na kinyetu achokera nasi mutaramu Mr. Phyllis Murero akainambere kwa gitu taragiria maybe Nairobi chiake iri nuntu kwina ntu maybe bomba kwa wakenda hotel tobo nuntu tukalimaka imuno agao mitambo nitu muntu nwathi nambere kwa kimulungagiro bichini chiake akamweleza maingi makoneni na risk ino na bora omba go secure kana usecure biashara no yake na mantu mangitamara wana twachokera tunyumya gaita atekuraya ndio tukainambere kwa tukaragiria mantu mama mombe. Oduna kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV tureje ni ontubwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurire rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Na ntobo Meru TV turiaje ni ntobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo wako. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Oduna kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV tureje ni ontubwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya.
Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorwo ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jagukinyira chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwithirwo ni mambura jamorano, rachio, mathiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana gwekirwa thombe kiria thomi na binge kathomba. Mambura jaku tukajiekira kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba hiji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Tukurikia ucokera kairi murithiria wa Meru TV gatwina mbere kwa tukithikagiria na mugeni wetu mbere tutuma kanase kwina kiuria ukureti mugeni mbere tutuma garuka no wiwe murikane kairi kengo aiwa gichokia nkureti in case ndena ngari zikwa involved in accident whereby ukari ya ngari na boda na wateka onde ngari ni ukari on the wrong side, but on the other side kana baraba ukamati na ni boda ni more than two of which boda but ukamata one person. So what happens in such a case? Ibega nonto bokiure kiu mbuga iromba mbere nchokia iromba nkamba kuromba nto betu bonde mono babonda boda bombe kwithro bena discipline ya bari barabarene untu murira mutino jo karekere otwa witharo akenda mutino jo kareka kwa uko inyangia property mtonge kana kura mtonge ka kwithiria mtonge ngari kana bikibiki ingi yuti other right way kuthithia kwa ibwega sana ntu kethera kwina diplomacy bogeta traffic beja baka identify no kari na makosa bogetekaniria na kethera igo solve issues amekabri boga solve rau kware then boga mifwandikira insurance komba kwithirwa kijukia kiuria ngeja uchoka gikiuria ki that issue bombere ge traffic loose urachugaga bikibiki ewe tibati ukamata mtu mwe era wa pillion passenger o bikibiki abati kwithirwa rumwe and any circumstance na bikibiki etetikiritwo gukamata murigo jo munene zurajo kwithirwa jo kiritha obstruction barabarene ende na ndio keja kwithira example iria orikia gutwana ndi mtore ukari na makosa no ngari inyoke ja kwithira igo ukari na yingi ni gukamatite excess the bottom line ga apply ura ukari na makosa ni mtu ngari na ndio ura kumba kuthithia i traffic yomba kujukiria sheria mwene bikibiki kana ura gwitite bikibiki ya muthitanga na traffic act kugai na gukamatite anto excess and still bottom line ga apply ura ukari na makosa imwene ngari kana ura gwitite ngari ende ibeta mbere traffic ukaigwa mtu tunathitangiro kairi na traffic act kumanisha no gukamatite in excess. Haya eja kiri insurance ke compensation ile umba kwethera kithithwe eja kumira eka compensate bikibiki alafu na muntu umwe ure ukari billion 3 passenger umwe ure ukario na ndio keja kwithira ugo we mwene bikibiki liability yogo kajukia kana ngarama ira chondi kaumira kiantu bo bangi ukamatite nkuruki kethera ukamatite bana insurance karunga miro umwe bo bangi bathatu in case bakeja kuthitanga yogo kethro kirungamira nongo keja kwithira hapo kari pedestrian betete barabarene pedestrian betete barabarene ibo batekithimi ino ntutumba konditamani yuga barabara batigwitirwa na ntu bairi balatu kana batano yes at least tukwirwa ibwega na mbere tutithie no ntu ndiona tutigendereka utaitano ugu
tumba kwigwa tukithiregia bwana Phineas rothi number kwa maybe ugitaragire murithiri ura tutaririte kagitaniaka ukamwira maybe obici ciaku ciwa china ko na inguire ko kana no faire ko nenkanagira I mean services ire ko nenkanagira na mantu mamangi maitumia ko batakumya maybe komba ko watithania akenda uguchwa ko umunenkera device taino ntunkomenya twari tutunyamutuka isana tunyamutuka imuno kiri discussion yetu ya rukirirwe munde kiri mutegeri kana muntu urumba kwithirwa tutegete rukirurwa narwe kana kibarinya boba gutona online as well obicie kwa itharwa ili haja loyo business park ngorobene inya kwe kampuni yetawa MUA Insurance hau ni otumba kwithirwa tugitaniria na bongugi koguo komba kwithirwa ukienda kumbona no wiji au ukambithira au ofisine tukomba kwithirwa tugita ngugi na kaire namba kwa ya thimu itharwa 0724 329 958 0724 329 ukomba kwithurwa ukienda kundingira ukienda kumbona itwita inya field ituriongaira biashara meanya kana antu kana inya miunda uri umba kwithurwa kende kinya ukambita gwaku mpomba kwija tutitharo twina limit gwita kuriongira customer betu kwa wini time uri ukaigwa enda kundingira namba yakwa kairi no 0724 329 958 ukenda guntumira ni email ntumaira murerwantungi@gmail.com murerwantungi@gmail.com yana ntumira email tugagutumira quotation na tukomba kwithirwa twikuritana nkuruki mantu jegi insurance okaire na nibombetikirie mbuchokirie nkatho ikomba kumbarika rukirurwo na aro tumba kwaraniria na ntu betu ba Meru na bonde na areba tutegete inkumenya iba tutegete kuma ntere mwanya imbuchokirie nkatho na buge tukenrea gwitaniria ngugi turi twinde amwe na tugitethaia antu betu kenda bomba kwithirwa bakerewa na bomba gwita ngugi na baita biashara bomba kuendelea mikarire yao ibwega sana no tubakinye go kona kanya na koya twarire ngwiti tugachwa kanya tuye twewe kana bora araithire betu maybe bainambe kwa baitu regire no ntu bamwe bawo bethire to bakiwa tuchwe tuye tuwariri mantu mama kondeni na muno nkuruki tuinambere kwa tukiuragia kana tuinambere kwigwa twina biuria eno ni okay tuinambere kwigwa tukiuragia biuria kiri mantu mamu makonena biashara na mbere tu magaruka bwana Phineas maybe kimurithirira turithite kagitaniaka no thinambere kwigwa ukimwathakirira maybe kiri kana kumwira umuhimu bwa kwigwa insure biashara yake umuhimu bwa kwithirwa insure ndithi ciake kana mantu mara kwandarike amwe mbere tu magaruka ure pomba kwira mutegeri wetu kana muntu wonde ure ututegete kana ure ututhikirite rukirwo narwe riri utonyere biashara neku kana utonyere kiruremi kana inyamwire jwaku wengwa kwira wa mbere ma your health is your wealth obati mbere ma kuimenyera ukeja gutegera nande trende mantu janande urigitani kana sibitari bikoragire goro imingi ngarama ichira ingire kwa umuntu nabati kwithirwa ikariti akajukia medical cover tiri on the antu bonde ogakara ogibekaira ngurupu ne no kwenda guchangirwa no batinyawo gwikare wengwa riria wina inya ukajukia insurance ukomba kwithirwa kimenya untu bomba kwijokarika miaka irengi keja ugo kethera ati ugwe utithirwa wisumbura antu ukomba kwithirwa wi covered we biashara ne ithirwa ugwe kitengaranti kukethirwa wina insurance ula kumba untu bomba kwijokarika mutino jo mwanki kokamba kwithirwa gukiuno kana untu bugikarika ugokeja kwithirwa utichoka nyuma biashara ne kunio family yaku ni au kaira rukiri ugeta kono mwanko gukarie kenda umba kwithirwa untu bomba kwija kumba ugikarika ukomba kwithirwa wi covered ke na inyabombe emphasize our employers ke antu bara baandikanite imbize banganona ka baba ingi batutegete rukirwa narwa ibwega inyariti baku bangu giumbe kwithirwa bamenyera okeba bonus na okeba itithiria packages inyabo bajukiri insurance no bajukiri medical insurance no bajukiri wiba jayo ire watho bothirikari buga irasima withirwa ujukirite
matiariti baku banguge kenda untu bwejo karikira muritio kuonguge inyabomba kwithirwa hena gintu kiumba kumutethia atikethirwa acoka kumama aki kwa wenja ari ukionje kana ati kumba guchiendereithia na kiri antu betu zora nkwirite babonda bonda inyabu i mzuri bethero bene insurance yewi challenge yemotumbite kwithirwa tukiona kabara baingi barita njirene batena license batena insurance inda baromba inyabu tombe kwithirwa baki juki insurances kenda in case untu bwaja kumira batigatiga kumatuka at least no tigatike wekera mtu unge ore asara ukethorwa wina insurance ikomba kwithirwa gikava mtu uri ungi na twethirwa tukaranite una twenderea au tukomba twinde kwithirwa tukiendelea ga financially na inya economically twinde tukethorwa tu empowered tu antu betu bakuma Meru na bala bangi batutegete kuma tere mwanya ibwega sana. Thank you very much sir no kwa kanya waya twakarani kumeno kwena shedu chaku chikuita but all the same point number ko gichi diragia kana kithire mantuma ngona watenga kanya kengo ya twinambere kwa tukianagia na wane na Ameru na kinyago muraitheria tukinambere kwa tushokere nkatho no ntubwa kwegwa uri amona ati kumaria twambirie mwankatha ino nkona baingi muno baba kwanagia nati wetwera okurutana bwega sana na tuchwe kanya kaire koya tuli biuria kana bakiuragia biuria ndi twichokaga biuria biago na ingweteria we will do that tuachwana na Phineas Kairi kengo twigwa tukimuraibu kana gowengwa muraitheria ukimuragia kiuria kengo akaina mbere kwigwa agichokagia biuria bibi nasi ndio na chetu nacho kuina mbere kuikiga chira wathaiti tagira mugambi twetherwe tukithiragiriago tuge kinyaru intu tuonana kaire tukatukeragia mantu maingi na ugima bwa mwiri na mantu mangi tamara na muno tukeragia mantu manyimba uri mwa kansa no tu kampanga tukaina mbere kwa tukera watanagira na mandagitari bagatutariria mantu makwena mirimo ya nyimba na tuthome mantu maingi makonenie na ndatino kwa gutikage mwago uyu na thiro wena ntu endongi ni ukawethe bambetane family zo Kimathi tinda bwega nani baka